Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure himwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 14 gitugutu 2025 na makuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga ngurukana bumenyi arabana n'amagara ya Henri Guillaume Bunyoni. Iyi rero akaba ari investigative tugiye kugaruka turabe ibiriko biragenda bigaragara. Benshi baravuga ko urupfu rwa Henri Guillaume Bunyoni mu gihe habi bizago bizuko bizakomeza kugenda bishimangirwa ko ibiri kugenda bitangazwa bizaba ari ukuri bizateza ikibazo gikomeye. Ubundi bijya gutangira hari kwigenekerezo rya 9 gitugutu 2025 ni igitondo cyuje umwuka mwinshi mu gisagara cya Gitega nibwo imidugu 8 zashyizwe mu muhanda mu buryo budasanzwe, zirimo abapolisi bambaye impuzankano z'igisoda cy'u Burundi, abakozi b'urwego rw'iperereza Service Nationale de Renseignement n'abasirikare bo muri unité spéciale barinda umukuru w'igihugu. Mu modoka ya mbere harimo umuntu umwe utavuga utabona utanumva neza. Uyu ni Henri Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2022. Amakuru yaturutse mu bitaro bikuru bya Gitega yavugaga ko ubwo yajyanwaga kuvurizwa hanga yari amaze iminsi 5 atavuga atarya kandi afite ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Abari bavuze ko yari mu bwoba bukabije yikanga bamureba agahungira munsi y'igitanda. Ni ibintu zatumye benshi bavuga ko uyu mugabo wari umwe mu batinyitse mu gihugu ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba kuri ubu ari mu mpera y'ubuzima bwe bakurikije ibyo bariko bararaba. Bunyoni ni umupolisi w'umwuga wubatse izina rikomeye kuva mu myaka ya 2000. yarazwi nk'umwe mu bantu bafi cyane ya Pierre Nkurunziza, n'umwe mu bashinzwe Service Nationale de Renseignement n'uruhare rukomeye mu gucunga umutekano w'igihugu mu gihe cy'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Amazina yarari ku rutonde rw'abatinyitse umuntu washoboraga gutuma umuntu aburirwa irengero mu masaha make. Nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza muri 2020, Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi ashyigikiwe n'ingabo n'abakomeye n'ishyaka CNDD-FDD. Ariko uko iminsi yagendaga ihita hagiye habaho kutizerana. Raporo ziravuga ko kuva mu mpera za 2021 Ndayishimiye yatanguye kubona Bunyoni nk'umuntu ushobora kumwirika cyangwa kwihutira gusubiza ubutegetsi mu maboko y'agatsiko ka gisirikare. Mu kwezi kwa 4 2023 urwego rw'iperereza rwatangaje ko rufite ibimenyetso by'uko Bunyoni ashaka kugirira nabi perezida. Yahise atabwa mu minwe mu buryo bwihuse ajyanwa mu rubanza rwatanguye mu muhezo rukarangira akatiwe igifungo ca burundu. Kuva ubwo ubuzima bwe bwahindutse umwijima kugeza magingo aya. Amakuru y'iperereza aragaragaza ko mu mezi ya mbere ya 2024 Bunyoni yagiye ahinduka cyane, yaretse kurya, yaryamaga hasi ndetse yatinye no gusohoka mu cyumba cye. Ubugenzuzi bwakozwe na APRODH cyase Association pour la protection des droits humains et des personnes dénunciées barimo Pierre Claver Mbonimpa bavuze ko babonye ibintu biteye ubwoba, aho bagize bati iyo bamuhamagaye ntiyitabe abarinzi bajya kumureba bagasanga yishe munsi y'igitanda, avuga ibintu bidahuye, ntasobanukirwa aho ari, asa n'uwatakaje ubwonko. Raporo y'abaganga b'inzobere baje kumusuzuma mu kwezi kw'Icyenda 2025 bagaragaje ko afite syndrome de stress post traumatique aigu, ihungabana rikomeye ryatewe n'amateka y'igitutu ndetse no gufungwa ndetse n'indwara y'ubwonko yitwa encephalopathie toxique ikunze guterwa n'imirire mibi no kubura umwuka uhagije mu bwonko. Ibi byatumye abakurikiranira hafi uburenganzira bw'agateka kazina muntu bavuga ko mu gihe leta itamuvuriza ahantu heza azapfa adasize n'igitabo cy'amateka. Nyuma y'uko Mbonimpa asoye itangazo rimutabariza
kuri ubu rero hari amakuru akomeye akomeje kugenda ajya hanze. Amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yahise yohereza intumwa muri gereza ya Gitega zasanze ibintu biteye ubwoba. Bunyoni yaciye yicaye ku gitanda areba hasi, nta gisubizo gitunganya atanga. Abamuvugishije bavuga ko atari umuntu ukiri mu isi y'abandi. Umwe mu bakozi bo muri gereza yabwiye itangazamakuru mu buryo bw'ibanga amagambo akomeye, aho yagize ati twari tutakimenya uyu ni wa mugabo wagurukiraga mu nama agategeka n'abapolisi ibihumbi, none ubu agerageza gufata amazi n'intoki akanavuga ko barimo kumuroga. Nyuma y'ibyumweru bibiri gusa mu ntango mu buryo butaziguye, Minisiteri de la Justice yohereje amabwiriza yo kumujyana mu bitaro bikuru bya Gitega zabaye mu gitondo byo kwigenekerezo 9 Gitugutu 2025. Nkuko rero bigaragara akaba ari ibintu bizabaye bibi cyane, nkuko rero byagiye bigaragara. Hashize rero amasaha 28 yaje kujyanwa kwa muganga. Kuri ubu amakuru atugeraho aragaragaza ko ibintu bitameze neza, aho Bunyoni yaguye muri koma. Ya makuru yasakaye ku mbuga ngurukanabumenyi harimo X, Facebook, WhatsApp. Habonetse kandi amashusho agaragaza ambulance yinjira mu bitaro bya Gitega yerekejwe n'abasirikare bafite imbunda, bikaba biteje impaka zikomeye. Hasohotse ubutumwa bwa bamwe mu baturage b'u Burundi n'abanyapolitike yo hanze y'igihugu, aho bagira bati icyo ntinya si urupfu rwa Bunyoni, ahubwo nuko igihugu cyacu gikomeje kwica abahoze bakiyobora. Bunyoni ni igicucu cy'ubutegetsi bwe bwa kera, nkuko rero bitangazwa. Undi yagize ati urupfu rwe ruzaba isomo ku bantu bose babaye abicanyi b'abaturage mu gihe cya Nkurunziza. Ibi ni byatangajwe n'uri Buruseli, ariko hari n'abandi bagerageje kumwunamira nubwo akiri muzima. Hari uwagize uti niba koko Bunyoni ari muri koma, Imana imubabarire, yakoze byinshi ariko nawe ni umuntu. Akaba rero ari ibyo yatangaje. Mu gihe abasasanguzi bavuga ko urupfu rwa Bunyoni mu gihe rwaba rubaye ushobora kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Ndayishimiye, kuko uyu mugabo yari afite umubare munini w'abamushyigikiye mu ngabo n'abapolisi. Hari ibimenyetso ko bamwe mu basirikare bakuru bigeze gukorana na Bunyoni bari bamaze igihe barahagaritswe mu mirimo cyangwa koherezwa mu mahanga. Umwe mu bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi yabwiye itangazamakuru ati igihe Bunyoni azapfa bizaba ari intangiriro y'indi mpinduka muri CNDD-FDD. Abasirikare bamwe bazabona ko umuntu wese ashobora gutakarizwa icyizere, ashobora kurangira nk'uko zamubayeho. Nubwo nta muntu wo mu butegetsi bw'ikirenga wigeze uvuga ku mugaragaro iby'ubuzima bwa Bunyoni, amakuru yacu yemeza ko muri iyi minsi habayeho inama idasanzwe z'umutekano i Bujumbura. Habayeho impaka ku buryo bwo gucunga amakuru yerekeye ubuzima bwe kugira ngo adatangazwa mu gihugu, bigazana imvururu. Nkuko rero biriko biragenda byibonekeza kuva ku igenekerezo rya 9 kugeza ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025. Kuvugana n'abaganga batatu mu bitaro bya Gitega ntibazirikana kutavuga amazina yabo kubw'umutekano. Bose bemeje ko Bunyoni ari muri koma yoroheje, koma profonde stabilize, aho atavuga, atagira ibimenyetso by'imyumvire, ariko akomeza guhumeka ku buryo bwifashishije imashini. Umwe muri bo yagize ati amashusho y'imbere y'ibitaro yerekana ambulance ntiyabeshye, koko Bunyoni yageze hano atazanzamutse. Duhora duhabwa amabwiriza yo kutagira n'uwo tubibwira. Abashinzwe iperereza bahora hafi y'icyumba cye, nta muntu wemerewe kumusura uretse abaganga babiri bemewe na leta. Amakuru avuga ko guhera ku igenekerezo rya 12 Gitugutu ibipimo bye by'ubuzima byatangiye kugabanuka. Umuvuduko w'amaraso uri hasi, umutima uratera gahoro, n'ubwonko butagaragaza ibikorwa bifatika ku mashini za monitoring neurologique. Nkuko rero bigaragara kuri X, Bunyoni yaje ku isonga mu Burundi n'akarere. Benshi bayikoresheje bavuga ko ntaho bitaniye n'urupfu rwe runyakuri. Umunyamakuru mu Burundi ukorera i Nairobi yanditse ati guhonyorwa k'ubuzima bwe ni ishusho y'uburyo ubutegetsi bw'u Burundi bunaniza abahoze mu buyobozi kugira ngo butazahungabana. Abandi bagize bati yari umwicanyi yishe benshi mu gihe cya Nkurunziza kirageze ngo atange raporo imbere y'Imana
Ibi akaba ari bimwe mu byo bamwe bagiye bandika. Ibiro bikaba bigaragaza uko imibiri y'abahoze ku butegetsi ikomeje kuba ibitambo bya politike mu Burundi, igihugu gifite ibikomere bikomeye kuva mu mwaka wa 2015. Abasasanguzi baravuga ko leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo Bunyoni atazapfa mu buryo butunguranye, kuko byashyira isura mbi ku butegetsi bwa Ndayishimiye imbere y'amahanga. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko bamwe mu basirikare bari bakomeye kuri we batangiye kugenzurwa byimbitse. Mu gitabo cy'amateka y'ubutegetsi bwo mu karere, bamwe bavuga ko ibyabaye kuri Bunyoni bihura n'ibyabaye kuri Laurent Nkunda muri Congo cyangwa se Jean Bandel Bakassa muri Centrafrica. Abantu babaye abanyambaraga nyuma bakagwa mu bwigunge bwa politike. Inkuru y'ubuzima bwa Bunyoni si y'umuntu umwe gusa, ahubwo ni igihugu cyose cyatakaje uburyo bwo kubabarira abahoze mu butegetsi kuva yafungwa kugeza wajyanwa mu bitaro ari muri koma. Inkuru ye yabaye ikarita yerekana uburyo bwa politike y'u Burundi ifite umuco wo gucecekesha no gutinya guhanura ukuri. Hari uwanditse agira ati Bunyoni apfuye cyangwa akiriho, amateka y'u Burundi azamwibuka nk'uwo yagize byose akabura byose, umugabo wubahaga wari ufite igitinyiro. Kugeza ubu ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025 ubuzima bwa Guillaume Bunyoni buracyari mu maboko y'abaganga b'Igitega, ariko mu maso y'abanyaburundi abanyekongo benshi urupfu rwe rumaze kugenda ruvugwaho. Bamwe bakavuga ko ashobora kuba agiye gupfa, nubwo rero ibi bitangazwa atari ukuri, bitandukanye n'ibimaze kugenda bigaragara. Yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa nuko kuri ubu ngubu rero hatangiye kugenda hagaragara ibijyanye no gukurikirana bavuganaga nawe ndetse n'abandi bagiye bakorana ibikorwa bitandukanye bya business. Reka rero duhite tunyarukira hakurya n'ubundi mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo, tubabwire ibiriko biratangazwa aho umuvugizi w'umutwe wa AFC avuga ko barimo kuganira na leta ndetse Perezida Kisekedi akomeje kugenda nawe agira ibyo avuga. Nkuko rero bigaragara Kisekedi ku ntambara hanganyemo ngo bagere kure ku gahenge karambye, kandi ko ibiganiro bigeze kure Doha muri Qatar. Oscar Barinda yarabajijwe ku biherutse gutangazwa na Perezida Felix Antoine Kisekedi i Buruseli mu mpera z'indwi iheze, aho yavuze ko kwinjiza ingabo no muri leta bahoze mu nyeshyamba bitazongera kubaho, aho yagize ati kereka nibanyica. Kuri ibyo Barinda yasubije BBC gahuza miryango ati ariko turimo turaganira nawe n'intumwa za leta Doha, hari ibyagezweho hari n'ibindi bigikomeza. Sinumva rero ko bisaba urupfu rwe, twe turahari, turi mu biganiro kandi turimo kubiragenda neza kandi tubifitemo icyizere. Kwinjiza mu ngabo no muri leta abahoze mu nyeshyamba ni kimwe mu bisubizo byagiye byifashishwa gukemura amakimbirane hagati ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo kuva mu myaka irenga 20 iheze. Mu ijambo rye ryo kuwa gatandatu ari imbere y'abamushyigikiye i Buruseli, Kisekedi yagize ati ibyo binyoma byose bisi ibiganiro byarangiye, habayeho kuva mu ngabo n'ubumwe bw'igihugu n'ibindi nibyo byazanye ibibazo dufite. Nge ndavuga nti ntituzongera, ndashaka ko tuganira ibibazo by'igihugu, ariko ntibivuze ko bigomba kurangira habayeho za ambrasage na mixage tukinjiza mu nzego za leta abantu bagumutse, abantu b'ubwenegihugu bushidikanywaho. Akaba ari byo yatangaje Kisekedi. Rero kugeza ubu akomeje kugenda agarukaho cyane mu binyamakuru bitandukanye, aho kugeza ubu Kisekedi ashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ibyo Kigali hakana, ndetse imbere yagiye ivuga ko bamwe mu bagize uwo mutwe atari abanyekongo. Barinda yabwiye BBC ko abahanganye na leta bagize M23 ari abakongomani, ati AFC ni umutwe uduhanganye, nitwe duhanganye na leta kandi dufite ibyo dusaba, turi mu biganiro na leta. Niba avuga kuganira, turimo turaganira nawe kandi ibyo biganiro bigeze kure, tumaze kujyayo inshuro zirenga 5. Barinda yavuze ko kuwa mbere intumwa za M23 zageze Doha nanone kuganira na leta y'Kinshasa kugira ngo bige kukubahiriza agahenge ku buryo buhoraho. Yagize ati no kugira ngo twige kubahiriza agahenge mu buryo buhoraho. Abajijwe niba muri ibi biganiro AFC yarasabye cyangwa se izasaba kwinjizwa mu ngabo za leta no kwinjizwa muri leta, yasubije ati
ibyo ntibiragerwaho. Ubu turi kwiga ku bibazo biturutse mu mizi bizaza bikurikira ibizaza ari Doha ya gatandatu. Hagati aho mu mpera z'ukwezi guheze umudepite wo mu ishyaka riri ku butegetsi mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashyikirije iyo nteko umushinga w'itegeko usaba ko habahoze mu mitwe y'inyeshyamba batagomba kwinjira mu ngabo za leta cyangwa mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa n'ubutabera. Mu gihe impande zombi idoha zagiye kuganira kubahiriza agahenge zumvikanye imbere y'imirwano yakomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kuwa mbere muri teritwari ya Rucuru havuzwe imirwano ikomeye hagati y'abazarendo yo mu mutwe wa SMS FDP n'umutwe 23 muri groupement ya Bukombo mu duce ahitwa Kinyamugezi, ahitwa Rushihe n'ahandi muri teritwari y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko uretse aho muri Bukombo imirwano yavuzwe kandi muri iyi minsi mu minsi ishize mu bice by'ahitwa Rukweti mu teritwari ya Masisi na Kibati muri Warikare hagati ya 23 n'imitwe itandukanye wa Zarendo. Imirwano yose ikabikomeza guteza impfu z'abarimo n'abasivili, abasahuzi n'abantu benshi bakava mu zabo bagahunga nkuko bikomeje kugenda vyibonekeza. Kugeza ubu rero biratangazwa kandi biremezwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibijyanye n'ibyangirika ndetse n'ibintu bitagenda neza ibiri kugenda biba ikibazo gikomeye. Kugeza ubu rero ambasaderi Ngoga yasabye Loni kutavangira amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yasabye ibihugu bigize akanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano kwirinda kuvangira iyubahirizwa ry'amasezerano y'u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo bigize aka kanama bizaganiraga ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ku igenekerezo rya 13 Gitugutu 2025. Ambasaderi Ngoga yavuze ko bigaragara ko bimwe muri ibyo bifite amakuru adahagije cyangwa atari yo ku ntambwe zimaze guterwa hashingiwe ku masezerano y'u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasabye ambasaderi wa Amerika muri Loni ko yasobanurira abahagarara ibihugu ibigize aka kanama ku ntambwe zimaze guterwa hashingiwe ku masezerano ya Washington kugira ngo impande zombi zihurize hamwe mu buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane yo mu karere. Yagize ati Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntitwumvikanye uko twakemura ibyo tutumvikanaho kandi dusabye aka kanama gushyigikira iyo gahunda. U Rwanda ruzubahiriza ibyo rwiyemeje binyuze muri gahunda y'amasezerano ya Washington kandi tuzakomeza gushyigikira gahunda ya Doha. Ambasaderi Ngoga yashimye uruhare rwa leta ya Katari n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu guharanira amahoro mu karere. Amenyesha akanama Karoni gashinzwe umutekano ko kadakwiye kuvangira gahunda y'amahoro mu rwego rwo kwirinda ko ikibazo gikomera kurushaho. Nkuko rero yabitangaje agira uti dushaka umusanzu w'akanama, tunashaka ko muduha amahirwe kugira ngo twubahirize aya masezerano uko yakabaye kandi no kwirinda kwitwara mu buryo bwatuma iyi gahunda igorana cyangwa hakagira ibyirengagizwa. Igikenewe ni uguhuza amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa Kamena 2025. Zimwe mu ngingo nyamukuru zigize gusenya umutwe w'iterabwoba FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ko bazafatanya mu bikorwa byo gucyura impunzi zifuza gutaha kandi ko bazagirana amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Byitezwe ko kugira ngo byitezweho kugira akamaro abanyekongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda nkuko bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo giherutse gusaba abarwanyi FDL kurambika intwaro bakishyikiriza leta cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO. Abatazabyubahiriza bakazagabwaho ibitero nkuko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Mu gihe ibikorwa byo gusenya FDL bitaratangira nibwo u Rwanda ruzatangira bizabirangiye nibwo u Rwanda ruzatangira gukuraho ingamba z'ubwirinzi kandi ibi byombi bizagenzurwa n'urwego ruhuriweho rushinzwe umutekano rwashyizweho i Washington GSK
calme nkuko rero bigaragara bikaba rero ari intambwe izaba ari nziza muri aka karere ariko kugeza ubu hari bamwe bashidikanya ku kuba ubushake bwo gukora ibingibi bushobora kuzabura bitewe nuko si ubwa mbere si ubwa kabiri hagize ibintu nk'ibi biganirwaho ariko ugasanga kenshi leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yitwaye mu byo benshi bavuga ko ari uburyo butari bwiza habe na gato butuma ikibazo cyongera kugaruka bundi bushya. Ni nuko dusoje banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.